Orang Baduy lebih bermoral daripada kita. Ramai tak tahu, jauh di hutan Banten, Indonesia ada sebuah komuniti yang buat kita terfikir semula tentang erti beragama, akhlak dan maruah. Mereka dipanggil orang Kanakes atau Baduy Dalam. Dan ada yang berpendapat mereka ni sebenarnya beragama Hanif, agama fitrah Nabi Adam. Nilai moral mereka jauh lebih bersih daripada masyarakat moden, daripada pengalaman orang yang dah bergaul dengan mereka di sana. Di sana tak ada zina, sumbang mahram, hubungan songsang, berhala, patung, kecurian, mengumpat, berbohong, tak makan khinzir. Mereka berhatan dan mengucap 2 kalimah syahadah, tapi mereka kata mereka ikut agama Nabi Adam. Walaupun tak solat, mereka boleh tunjuk kiblat dengan tepat di mana saja tanpa kompas. Bagi mereka, bekerja, berladang, menjaga alam semuanya ibadah. Mereka mungkin hidup serba kekurangan, hidup bersederhana, tapi nilai moral dan kemanusiaan mereka kadang-kadang lebih tinggi daripada dunia moden yang kononnya serba maju.